a marijuana set standard be a maumwa, umunuho. And no ya dear bako. Baby, medru, minu ho ba me pese me drew ho. I can't be an shuniho, tieni me dirty penny. 2, ne type no, what did you tell ye bekuno? Said the naquabre cam. Ono abrante, on shedda nye jumadin bia, o skebia, nutrian hoso. And you wakasa was so Obewo so no be gina ne so sabieku edi ni jetedia anti eno no yade baako a eno so mai wani bebre wo mu dwane oba bia woni obi ko twempre bia nso ye weather forecaster eno chim se enso nya mu na pe no abegina kwam ba bi enso emu na de beto ahwe anwure papa no ma ba bi enso emu na de ahwe beto anwure papa no ma eno so yade baako na omo ha pa so baako ne se awade ankasa no enye o makono san area ho ohwe maami bi said dia wade ama na sei atete papa bi atete apansam no a ohunu de enti a wo ko ono ani family ono ani maami ne papa wo hunu de se ne maami said ne maami ne papa breye na ne papa ne nya bi obu ne maami kwasea ne sister bi akobi ye de naba ne sister bi ankana ne ho fe ene awade ama na sei no awade omo person beti sa commitment no se wo tena sina be ma ba kwa gina boso na wa hyehye mra edi ama no no ene ye se me ho fe me wo kala me wo to be ma be peme dia edi enti na me ko ha me ho abrante a me ne pe wo bra wo no obedi mi jetadie wo ma me hwe na we nsu de papa yi nye de bia mpo no beba onu mu ni yiri nti bia Friday bi wo pon adwuma na wa fa obaako na wo de abeto ano obaako no ko ne baabi na ho nso na menya bunch dia ade na menko iti niam omode eyesa na oman ebekoso atena ho akopem se emaima na abeka se ebia wo mbejai nem ne mema isu de mo amu no munyai sanse mai wana aba no so wakono cause what to me shia mani bia o se what emai wana ho akono pa eti mema no papa fo no bekoso adi no makoso anso atwia na mai wana so ne ma efe ne afefe de niti o makoso anso atena ho na ma me fo no so akoso abubia o mu nua kum wo mo said ye mai wana ya ye ba ba jimu ko enso se ye bekum wo ba jimi ku me bo dua ku maya ni bisu by heart pasa wo bewu ya de bebre de ya de so tete o so ma mi bi repra woni ni ku abre abai we bi na kan wo se wo de oku so ope ma akoso ya hwe hu yie se won sei na wo de ma ne mpe na nyame da kokko na wo ba na ne size esi se wono ba dan wo dam na wape abamu wa na dana be hyedem no wo diu hey na wo je ho na papa ne dada mu osu ma ne me edan na ebo ne die no peyonke na boy na foundation so bon kale wo so wo na fe bo se wo ma me no je ho na oku ne dada mu osu se tufu anti wo mlanti bre ma me tufu anti ma mi bia ya mi twam oni ku container m komisie papa na ya besiriwa no mo ye provision bedru wo kota dia papa no ono abo epru ante wo pedan no ya ma na me si papa wi se ne mlanti bre mu ha wa ma akwa pressure se won so adwodwere do abetra to ne mo container eso kasa tam na ko ni tokro de betra atira nim wo kota dia ne yire no kwate ya ante ma me hwe no na ba be na me se mo mema tibra e mai wana se asset standard bi o mu no one and now we area why wade bi e koso so enye omanika but should that be the basis and there danara procreation o maame eno na fa mu owo e na wan so fa nti wo de wo de na mai wo mu wadaje wo no ye motivational speaker and some mai wade gina so ja wade sesi am ye be ka bi kire anya osere say we ye issue and so no wo say issue to be chai na me kunye romantic and na oba no onya mi se nsem hunu bi odi gina so ja wale ba ma no gigina ni wa bro be jaw so amwada no ko nsani wo be jaw enu ti de wo so anu no ti ne be koso so awo cause me man sesa de pion be chiti e my one bi so I ready say so be wale pa de ni e be tete ne pa de agent. And there are some of the women who they will prefer to have a child with a big man. Yeah. Oh yes. Because anya onyane sa papa no wo a sika ho. Sumpa TV Emma Aketriapa.